Game. Oy, Chayay. Salang ikaw po. Ako na, ako sumabi na. Why? Salang ikaw po. King Willa Local Podcasting. Kaya kayong one and only live Kapampangan podcast. O, ako po Bruno. Siyempre, palitan kitang kita script niya, Kevin niya. Pininiing podcast, episode 8. Episode 8. So, 8 days na lang tuloy-tuloy mag-podcast na. Bala mo na ba't na yung coronavirus. More than 1 week. Oh my gosh. May litok kitang audio ko. Ayan. Day 12 na ning quarantine keng Pilipinas. Broadcasting from our home. Bayo tapo mag-umpisa, we'd like to tell you that this episode is brought to you by Work Kapampangan as usual. They are our sponsors for this podcast series. You'll hear more about them after the show. Okay, yan. Kaya be, kung ni rank ka na akong co-host as usual, and ang kaya pong special na bisita. Siyempre, burimi, liwa-liwala rin bisita mi para kaya kayo. Pa siguro nga kilala rin nga pero po tayo reveal minino ya, sigurado ko kilala Okay, kaya be kay Kevin. Kevs, nano mong gewa mo today, nano mong achievement mo today? For the first time in the history of my talambuhay, pinila kong metong oras keng grocery. Balita ako may maglulang din tawang nila na. Wow. Uling bala mo, may mitura lang fake news din tao keng Pampanga. Actually, amuha nila mabilog ang Pampanga. May mag-grocery langan. So, supposedly, sali ko mo dapat gatas 10 diaper. O na yung ita, akagnan ko nga din igarga ng tao nga rin paniniwala ra. Lockdown niya yung buong Pampanga. So, kanan mo kalambat, pitang pamangpila mo. Let's say, katdatang mo ang gakita milog ka grocery. Dintang ko geng grocery, 8:45. Ay pa man makabuklat yung grocery, 9 a.m. yung supposedly makabuklat. Pero so, makaba na yung pila. May kalub na ako siguro magalas 10 na. Seryoso? Seryoso. Kaya ba't may kauli na ako mga mag-quarter to 1. Mga daya ka solid. Ito mong gawa ko. Okay, musog tang bagyabang ban, silid. Yeah. Nanggewa mo ngeni. Pera king balo ko na pepandilon mo ring aso mo. Na medyo kawangis mo na. Mendilig ko ngeni. Yeah, that's my achievement. Okay. Migs, kumusta naman keng kulyat? Maya pa bengi po ka rin maniwala king Earth, uling Earth Hour ngeni. Hashtag connect. Yes. Potang 8:30. Inga mo aldo ngayon. Kari magtaka at maranong kami uling bayo po Earth Hour po po. 10 minutes po yung podcast. Yes. Correct. O ito ang gawa ko. Nika. Ay, sorry. Migs. Okay mo. Linob ko mo king work. Uling frontliner tamo. Ito. Nung po bali Migs magobraya king CDC kanyang nangyang si Migs? Disaster communication. Ito. Disaster communication. So, ilang mag-respondi po ang ating malilayar. Lalo na ngayon ating COVID-19 pandemic. Okay. Mugta mo kang Nika. Nika, bayo kang dilo. Pero ka rin na yung achievement mo today? Menalbe ako, kakagising ko pa. Okay. And kaya katang bisita, Direct Jason Paul Laksamana. Yan. Alright. So, karangay mi kabalo. Ating Malbe, ating tamong so far tina 71 naman Malbe yan. 25. 35 ning first time nag-Zoom. Bali yung Zoom, ito nga rin pinaka-valuable na companies. Ngayon during the pandemic, uling alalang gawa rin, ganaganang gagawang content nung mag-Zoom. Ampong rin companies mo rin. Porang companies mo rin, ring schools. Actually, work from home, gana-gana. Work from home and online classes, Zooming gagamitan da. So, mapamigin best mo na. Kung Lunis Pin kanya natin kung meeting keng Viva Films, pukutang danong ko Zoom. Oh. Tinaka yan. Oh, yan. Practice ka pala. Oo. Agli, sabi ko kaya kayo tintang bisita, sigurado ko kilala Potata niya i-reveal pero mantun na kayong clue ken. At yung clue kalat-kalat ken. Tinamig post Tinamig comment. Tinamig post? Tinamig comment. Anto na yung background na. Okay, Direct Jason, neto ka rin pinakasikat ng pelikula is itang kay
100 Just a tula stranger. para kay Stella. Stuya? Ilbay ko na pero... Awa. Wow. Lalagay mo rin. Kapampangan niya naman ni JC Santos yan. Galugura tayo yan. Idol yan, JC Santos. Ang puwitang babae ka rin. Sila Bella Padilla. Bella Padilla. Yan. Stella Ampoy guy. Fidel. Wow. So, ngayon, iimpisa biyanta mo is king field ng direct Jason is king cinema, nung nanong malilyaring ngini, ampong nanularing recent projects na, and kumusta la. Nung ngayon po ba lumaatsuyak ngayon ni King? Nung ka ngayon ni direct Jason? Kaya ni King Quezon City. Kaya din ako maka-base. Pero niyang King kang Angeles. Pero Angeles ka dati. Kaya kung Angeles Meragul, actually mga 2 years ago ko mo talaga mag-base kaya ng Quezon City kasi medyo ala nang patading obra. So, medyo kaya nila pa yung wow. Pero nung muli ka Angeles at ikapangulyan na. I mean, atin pa naman, no, nang yan ako bitas ang mumuli mo kasi ala ko rin sakit. So, ako bisa makasigal yung bus. Wapin naman. Kamusta pala yung sitwasyon Ken direct King QC? Yan. Totoo yan. Kamusta? Ako makain luluwal so ako makain balo, nanging barangay mi. Makasabat la rin. Nokar ka yung QC, if you don't mind. Barangay Obrero, malapit yung ABS-CBN. Okay. So, atin lang sabat order na ng barangay. So, halimbawa, magpa-deliver kung pamangan through karening delivery services, ang gamo kahit ang border. So, dakitan ko pa katang in-order ko. Dakitan mo pa. So ito pwedeng recta yan Kailangan dati pwede. ka rin Dati pwede yun yung mga 3 days ago mo. Mag-lockdown yung barangay mismo. O natin naman convenience store yung basement na ning mismong condo mi. So, patse mga Ebon, noodles. Basic na retang pang survival muna. Survival mode. Survival kit. Siguro totoo yan. Balam kayo ng Marisol lang ka-convenient kasi ating king fresh option, ating king talipapa, ating danum niya. Kailangan lumol actually Nung ngayon mo talaga panulo mo kanyan something na out of ketang basic Pero meto nga maulagang mingyari today pala in relation to that, Bruns. Kening Angeles, migpalwal na yung advisory in kakatamong city mayor. Na malyaring mag-impose ng barangay limited hours of shopping, window hours. Kasi may giyang counterintuitive ketang supposedly burita mo i-observe sa social distancing kasi wala rin ang tao. Ketang 4-hour window ita. So ngayon nila na po ita. And they're looking at balo ko ketang binasa ang advisory, correct me if I'm wrong po kayang mag-comment. Leko da na rin yung pamanggamit kayang home quarantine pass. It only promotes panic at saka basta po ing gagawan da ngayon miglagyan na lamang checkpoint karang important choke points kening Angeles. Bakit ma-check la po rin tao nung mag-social distancing la, nung lalakad la, nung mayapit ang lakad na pupunta lang nung Elia gimmick or something. Bagay, lalo ko mag-gimmikan Pero balaos de pa rin itang kain. Papangmalbi na kayong vida lokal. Curfew Curfew tuloy. Kebs. Curfew. Feeling ko. Agli, may wala yung Kevin. Ito pala mo nationwide yata ito. Ita nationwide dito itang Angeles siya itang ala ng timing pa mag-trying kain Okay, Direct Jason, dakalmangutang makanano ko po kanumilob king pamanggawang pelikula. So, makana niya inumpisan and yan yung pinili mo talagang field. Yan yung buri mong field talaga king minuna pa. Siguro siguro peka atrace kaya niyang high school ko. Discover ko na ati kong talento kay pamanyulat. So, may kiabe ako kayong school paper, kayong Chevalier School. Lalaban ko rin contest, karing journalism contest. Anyang may college ko, yung maging course ko, broadcast communication, kayong UP Diliman. May introduce ko kayong medium na ning video. So, wala mo, may itang dati kong
itang dati kong gagawa na susulat ko, itang magkwento ko through writing, mig-extend ya mo kayong medium na ning video. So may hilig kong gagawang short films, makanita kay upload ko lang mo kay YouTube. At that time, kung mangarap maging director na ng pelikula kasi in perception ko kayong maging director, lalo na ka rin pelikula, bala mo piling-pili lang mong tao rin makalob ka rin. Bala mo, it's a very elite circle. Wow. Itang kontrolado, masyado yung kontrolado na. Itang bala mo, kapurit mo yung cake, kay ba't atin ng Macao, atin ng many ka rin balang parts. Ano ako sakit luban. Oning, bandang 2006 yata, may makbunging digital technology. So, rin camera, alam na lang mo kabod gagamit roll yun ng film, digital na lang. Karin niya mo naman may introduce itang Cinemalaya Film Festival. No karin deng entries da, deng pelikulang Palageda, they were shot on digital. So, bala mo, uli na ning digital. Ever since yung Cinemalaya, digital ya? Yes. Kasi mo naman ayaw for the itang film eh. Ayaw for the film kasi masyadong makamalim proseso na na. Okay. Oning through digital, maging mura ing expenses kaya pamanggawang pelikula. Bala mo itang asudang may democratize siya ing pamanggawang pelikula. Kaya ba't niyang ILBN kitang peka mumunang Cinemalaya film ILBN ko itang pepot artista, yung title na. Karing ko penamdaman na ba, agyo ko na manggawan niya. So since then, gagawa ko scripts using a home video camera, gagawa akong short films. But ako petugot kanita, panin ako mangarap bigger things, mamakyabe ka rin film festival. Hanggang may kalugtam ko retang prestigious film festivals like Cinema One Originals, Cinemalaya. But anyang may kagawa akong full-length na pelikula, full-length, bro sabihin 1 hour plus na pelikula. ILBN do ring producers, kay payaos daw kayong king opisina da. Kutang da naman kung gawang pelikula karela, kay ba't ita? Speaking of Cinema One, happy niyan itang kaya, Astro Mayabang nung yung magkamali. Aaron Villaplo? Happy yan eh. Yes. Haven. Yung title na Astro Mayabang uling inspired yung kitang park tamo king ning Piluban Clark, yung Astro Park. Karon itang Karang yung may kabalo po nanyalagyan yung Bayanihan Park? Bayanihan Park. Yung original na po lagi is Astro Park, panahon da pa rin Amerikano na. Yeah. Nung buhay Alben o Chu iFlix? Gusto ko ba direct iFlix? Rin kaya Alben? Ayun na Alben kasi mature yan. Kasi 20... Alin Ben kaya? First time, kasi tandaan nyo, yung course ko in college, alin naman film broadcast communication. Yung specialty na ni broadcast communication. Is kuya pala direct? TV ang pang radio. So, aliw pang disiplina yung film. So, anyang may kalabot yung Cinema One Originals, 2 years kong susubukan makyabe. On my third try, kailan ko pa mumekwa. Okay, but first time kong talan budget, first time kong professionally makipag-obra ka rin tao, mas minuna pa ka ako kayong industriya, talan artista, dati ko mga kakit yung TV, ngayon pag-obra ako na. So, there was too much pressure. So, feeling ko sikan lub yang aning Astro Mayabang sikan lub yang ane. Sikan lub yang bagay na title na. Yabang yang ane. Sinamput yung awards and all. Ako mismo, balo kay sarili ko na magsilbi niya, masanting. So, I need to try harder. So, as an artist adyang may Albea, kontento na. Happen bring Alben pa si Bayo kasi nag-cringe ko. So okay. Actually, good sign nito somehow. Good sign ito. Actually, hanggang ngayon yan, karang recent works ko ako masasatisfied. Ang popotang premiere night, kay ba't Manuel Bella nga din tao for the first time, kay ba't at ko ka rin kaliputad na daring luklukan, baluda ako mag-direct. Kakarag ko pa rin, manimawas ko pa rin kasi pota matura yan mga nito. So, that's your baby in front of the screen Hindi ko normal naman tayo. Kasi patya matura yung nakakapinal din. Baluda nga tsura ka rin. Itang feel ko pota lalawin na ako. The judge ka mag-walk out, mga nito. Totoo yan. Kasi yan dyan, makanam sabihan na giwaking artwork kayo ni para kay sarili ko.
malyari nga apektado ka sa biyandaring manalbe. Uling giwami ni para Alben eh. Buri may Para parang niya. That's one thing kako kasi never kong gagawang art just for myself. Lalo na kung pelikula, so gagawa kong pelikula, it's really meant to be watched by an audience. Wow. So, muwala ko endyang nanan may paka-personal yung pelikula mo at the end of the day, para kanyang publiko. So, potang albende, talagang kubaro. Yes. Okay, how do you treat that? How do you, makanaan mong process ita, lalo na itang criticism? Kasi ikami mo rin kang with the local, we have our fair share of criticisms. Itang, tena kayo managalog, retang manta. So, how do you process those? Yeah, ako in all honesty, ako makaing open keng balang criticism. I only select the criticism sa feeling ko mag-make sense. Ing meto kasing obserbasyon ko karing Pilipino, medyo dakal pabibo, dakal epal. So, ako buring pakiramdaman na kasi rin naliwa. Okay ka mo, Nika? Silin, okay ka mo? Pabibo, ano pong epal? Para wala naman kita sasalarin. Sasala pala dahil. I'm sure I experience you rin to. So, I think we need to weed out the comments that are just kumbaga sabihan nila mo kasi ka lang magsasabiasa o ating mo naman na criticism na masanting deta rin pantunan ko maka-grow then yung criticism masanting naman bro sabihan masanting positive lang diyan negative lang din kay masanting lang pa rin mag-make sense tingkang share kay kami criticism madimdam mo that changed the way you work or itang makanta ano kaya itang binitbit mo hanggang ngayon Well, like for example, itang kadwa kong pelikula, kay Ba't Naning Astro Mayabang, itang Babagwa, title ng Babagwa, kanyang Sinimalaya May Halog, ating kung original ending, oneng bala mo, may kay nakulog, anyang shoot miya, leko ko niya mo kayong pelikula. So, itang pelikula niya pelagede, may nakwayang good reviews in Karentao, oneng dakal sasabi na buring ending. Okay. Okay. Black Game of Thrones. Like for example, ganito. Dilemma. Wala mo kasi itang original ko kay script talagang masanting niya. Oneng pengunahan ako ng pangay na loob. So, kay Belaus. So, timo ita mo kanita. But in-explain daw at mas explain daw at maturing ending mo kanita. So, may kiramdam na ako man. So you go more with your gut more than palagi mo makantay itang making effect na kaya ka. Wow. Mas kaya na ako yan. Kasi 10 years na akong gagawang pelikula kanyan. Kasi 2010 ko may kumpisan Binalan ko kayong stage patsya kasi magumpisa ako, medyo wala ka pang pakialam kasi mo naman balo rin standard sa tinding industriya. Anyang siguro may kapagpaluan kong 4-5 films. Kaya ba't babasa mo rin reviews na rin tao, ating matura, ating masanting, maging kang conscious ka rin artistic decisions mo. Wow. Kumbaga, balang galaw mo, isipan mo nung masanting niya kaya manikwaya kaya masanting reviews nung makaniningawan ko. So, dahilanan ko nga up until 2019. Oning panga 2019, tabalo, siguro dadalaning pangatwa, I-realize ko, cliche yaman pakiramdaman, nung bala mo, I lost myself. So, soul searching ka pa again? Well, kaya ko, bala mo, I lost my identity. Nanuharing identity ko niya magumpisa ako. Number 1, gagawa akong Kapampangan Films. Number 2, ring pelikula ako, atin lang malyaring alalang touch of Pinoy culture po-promote. So kabang magluto ko kayong pelikula, gagawa akong romance films, mawawala ita bagya-bagya. And itang dating identity ko, migpalub ka ako kayong industriya, mawawala. So instead of being unique, maging kong one of the others. Is this connected kaya tang kailangan manakitan ka? Siyempre, as an artist, burimigawang ang passion mo. Pero para maging sustainable, kailangan may panakitan. May ka rin reason niya may walaya. Masanting na abring up ko yan. Pumala ko yung trend.
Anyang 2014, ginawa kong award-winning na pelikula, yung title na Magkakabaong. Sinut kay King Santo Tomas, Pampanga, karing gagawang kabaong. Ane karakal tala na liwalong bansa, ane karakalapan niya kutaning artista akong awards. Oneng itang time ito, pila na ako, siguro late 20s na ako nito or mid-20s. Medyo mababother na ako na ako pa rin financially independent karing pengari ko. So, may bigla rin tao king industriya kasi kataslawe ka ako. Wow, i-direct Jason Polak sa Manag, yun na palang gawang award-winning film, makanta, remind. Balada mo mura ng pera na. Ali naman, kumbaga, king industriya kasi, ito naman, tabalo, ating stigma against people who want to earn money. Panyatang king field na ni art. Okay. So, after Magkakabaong, ginawa kong slapstick comedy, bala mo Wendy Ramos style. Ang Love is Blind, 2016. So, may bigla na rin kaya rin tao king industriya kasi from an award-winning film, bigla akong ginawang slapstick comedy na itang feeling the mag-sell out ko. So, okay. Aminan ko mag-sell out ko kasi ako na buring financially struggling ko. So, ako man privilege sa tao, sakto kami mong middle class, ini kailangan kong gawan, banta mabye. So, diyan pa nga ako sell out, ala akong pakialam. Talagang itinggewa ko. So in short, bala may compromise ka, banta atuloy meet ang passion mo, may compromise ka for now, bala mo kanta. Kasi itapin, nung buri ko talagang gawan din pelikulang passion projects ko, agawa ko mo ita, nung ako napaproblema ng pamayad kuryente, pamayad internet. So, talagang sibsub yung sarili ko kayong mainstream. Gagawa akong rent titles na nung siguro recognize sila. Love is Blind, Puwera Usog, So Connected, Sangdaang Tula para kay Stella, The Third Party. So, puro lang ang mainstream din. Halos romance lang kasi romancing sikat kanita. Hanggang ngayon naman. So, sa matandaan bagay, kita so connected pala, Albania, tsukar ni Nika, Mix. Yan. Ilang pala mo 2 seconds ka rin. Magjowa kami ka rin. At Netflix. Beneping wali ko. Beneping wali ko last week. Pantanan nyo rin Nika, ang pori Mix. Lawan nyo, makana niya karagul dinevelop i-mix from then to now. Mga so ito, sibsub kayo sarili ko ng mainstream. Itsura-wise. Every year, makapaggawa akong siguro 4 na pelikula. Which is very rare for a filmmaker kasi usually filmmaker once a year mo gagawa. Wala nga ako, mga na rin tao ka ako. Kasi sabi mo kanta in 1 year. And sigurado ko ting mag-overlap ka rin eh. Yes. Kabang shooting na ito ng pelikula, susulat ko na lumipat ka. Susulat ko na ito. So, masusurprise lang rin din tao kasi ali ko mo kabo director. Writer ko naman. Yung makagawa akong mga takarakala pelikula. Wala nga ako, yung main na reason ko naman, gagawa akong pelikula, aside from bisa, manakit na pera. Number 2, kaya ko itang sagil kong mainip. So, buri ko ating panigagawa. Medyo ating kong power-workaholic. So, hanggang gagawa, mag-blockbuster hits la, ating ko naman mag-flop. Only at the end of the day, manakitag ko. Nakasali ko sarili kong kondo Kenny, asali kong gabon di mako. Until din tanging time, last year mo, I realized ko, nanunang milyari ka ako. Kumbaga, fine, may nakita na ako, nanunang next stage. Kaya mo, bala mo somehow itang malwa mong pangarapan, malwa mong isipan na balam ng kayang posible. Ngayon balam na nakangkalapit mitatakutan ka. Potala na kang next aburing gawan. Balam makanta. More of Kai, kumbaga in my attempt to to be financially sustainable, kinompromise ko retang things, retang bagay magpa-unique ka ako. Baka nito, mag-fit in ko ketang conventional pantunanan ng industriya. So, karang makanya na sitwasyon, what does the industry need to do? Does it need to address something in order for more art, for more of the artistic side of directors to come out? Malaman ta.
Actually, in industriya naman, alayang pakialam kay unique ka or ali. Yung bottom line na mo ng industriya, nung manakita niyo yung pelikulang gagawan mo. Tamo. Ito yung problema ko. Malungkot ka malungkot. So, actually, alin naman ako kailalawin as problem kasi it's a business and as a business, it needs to sustain itself. Kasi nung manakita ng kumpanya, manyaraya. Ali, I mean, so yan, challenge para kako. Makanano kung gawang pelikula ang masanting, kay but financially viable. Kanya kayong negosyo. And at the same time, maka-align niya kayong advocacy ko. Nano rin advocacy ko? Ay, balo ng Bruno. Simula kanita, kaya ako ni Bruno. Ngayon, babalik ko yung pamanggambol, ang pamag-promote kayong kulturang Kapampangan, pong kulturang Pilipino. Kareng pelikula ko. Akit siya yan, halimbawa, kayong isang daang tula para kay Stella. Sa pang romance movie, I try to promote poetry, ating pa rin Kapampangan ka rin, nung albanying So Connected, nung nakarang Boy Nika, promote ni Angeles ka rin. Places, yes. Ginilo, Pansit Lublog. Tsaka may Milas. Itang the day after Valentine sa pelikula ko. After Valentine. Promote yung baybayin. So, ngayon, may make sure ko na ating makanita. Dati kasi bala mo, marina ako pang ilubita kasi bala mo, ay, pota, masyado yung nerdy or masyado yung ali cool nung ipalubita. Weird masyado yung niche, mga yan. Wanang ngayon, mas feeling ko kasi, makanita ko talaga dati, buri kang ibalik, itang voice kong makanita. I think makanyan kami mo rin, bala mo realization kining with the local uling. Share kayo mo itang maging experience mo, itang bala mo, okay, nanong gawan tamo, muna mag-umisa kami de Bruno. Sige, English tamo, makanyan, baka mas maraguling rich. Ano yung nang-realize mi na, bala mo disingenuine ito, makanyan. Ano yung mga Kapampangan tamo, apinting essence na ning vlog Tang you're showing your individual, your personal identity. And to be itang miras kami kitang point panakitan mi although singsikan na ning bala mainstream films makanyan. Atin pa rin luluba income na minsan pin may paisip ko man miras ketang makantang makantang level. Bala mo I think metong mo rin sang kanken itaping people itang sinabi mo nandin itang uling may digitalized na gana mika freedom na mika democratization accessibility mika democratization of content lalo na ako rin direct graduate kong ABCom so mi graduate kong 2010 anang kalaot itang tiro da kanakuha niya nga tuna ako kitang field kasi everything at tunangan kanta YouTube at magumpisa na talaga kanta itang rise na itang regular content kang YouTube mga yan. So yan bala mo makanta mo. Okay ka mo Kebs. Kailangan mo pag-or kailangan digital hug. Digitalized na ngayon. Mi pawas ko kitang statement ko. Anya kailangan ko malan to wear Kapampangan. So amo mag-adrid ka to. Okay. Dala salamat kayang wear Kapampangan for our sponsor. Ila po yung sponsor tamo kayang podcast series ay niakit kaya po yung logo da po reta mapila na pictures scanning live stream mi. So salamat Sir Alan. Po yung t-shirts mi nga rin reta pong usually susulod mi kaya kaming episodes. Po. Ang porang with the local shirts mi available na po kaya wear Kapampangan at yan. Mamasa akong comment Ating mga utang direct Enrico Muñoz. Yan, Aldo de Malvini. Direct, nano po para kaya kayo yung ultimate goal you as a filmmaker? Yan. Okay. First of all, kaya mo makakating sarili ko as a filmmaker. Especially since last year, atin na ako sarili kong kumpanya. Yung lagyan na ng kumpanya ko, Ninuno Media. Wow. Ninuno. Pwede po mag-apply. Tumalo pa kilala ni Kay Dalit yung assistant ko. Kay Kay. Ay, Kay Dalit. Ipagitaw yan. Kay. Matanga kahit kaya pa niyang mamaligwa. Ito. Executive assistant. Mag-office on the go. So, in peka Nag-judge yata na alim mo as a filmmaker, in goal as owner na ng company na ito, makagawang
ali mo pelikula, pati music, pati comics, andiyan na nung form of entertainment. Speaking of comics, kakalwal na panitang comics mong Anito. Anito. Aliya pa linumal, ulinan ning quarantine. Digsune. Digsune mo. Okay. So, guys, para kay Camila rin eh. Alila. So, ining mock copy but yung printing press. Okay. Preview. So, Facebook page yan eh. Yung milyari kasi, kining company ko, yung buri kong gawin talaga, yung peka mission, vision ko, makagawang Filipino entertainment that would make the Filipinos be proud of their own culture, their own identity, their own heritage. Export tala rin yung cultural products rin kaya ngalawang bansa. Baka nita, mapromote yan naman yung kultura tamo. Kaya yung international scene. Balang gagawa ng Korea ka rin music na, ka rin dramas na, ka rin movies. Wow. Papalood yung bansa, at the same time, promoting kultura na rin Koreano. So, makanita yung buri kong malyari. Kaya yung kumpanya ko. And uling yung kumpanya ko, Manila-based niya talaga. Yung dati kong advocacy kasi Kapampangan niya mo talaga eh. So, ngayon, mag-extend niya nationwide. For example, in project Pedro Penduko, under yan naman ni Nuno Media, gawa kang Bisaya, kay Pedro Penduko. But in folklore, matatakal kay Pedro Penduko, Visayan folklore. So, but yung comics naman, independent sa gantanan din, makamirror yata. So, Anito. Okay, Stuya. Stuya. Kapampangan naman ini. So, yung title ko, ito niyang Kulitan. Kulitan yan. Okay, but although in dialogue ko, Tagalog, ang buong Spanish, kasi nationwide yung target tamo. Magsingit tamo pa rin Kapampangan na expressions. Di paningal tayo. Ati ko bakit makita kayo. For example, so kaya kabalo, yung Kulitan na pining indigenous writing da rin Kapampangan. Yung matpongsulat tamo. Kasi yung baybayin. Ano mo lumal din, direct? Pero yung Tagalog, yung baybayin. So, sagli mo. For example pa, kaning Anito, ikapali ni Direk. Tuloy-tuloy kami, Direk. Sige. Demoy niya. Kasi yung eksena hot right now. Yan. Ating kung kakakit kukross na itang espada na stuya yung kakakit ko. Okay, but then mitang sound effect. Makanya niya. Kalaksing. Kapampangan niya ito. Kalansing. Kalaksing. Mamalugta mong makanita. Okay, but yung setting na ning setting na ning comic book, first time ay kayong manakit. Fictional yan. Chayay. Swerte na naman ding 82 manalbe kaya katama. Dini. Exclusive look Kapampangan yan. Wow. Old map yan eh, old map. Alia old map. Fictional yan mo. Oneng ring balen. Yung placing. Ngaliwag. Di mo, balening Kandawe. Apin to yung ancient name na ning Kandato. Balening Pambuit. Ancient name na ning Araya. So, wow. Ring characters. So, ginawa kang world na kung niya mag-exist nga nito na. Wow, based on ko. Okay. Fictional yan. Lumal direct. Dapat lumal niyang March 18 yung sakto, mika lockdown. Although ngayon, mamisali kaming pre-orders online. Oneng itang pamisali ming pre-orders, yung umpisa mo 50 copies mo dapat. Oneng ngayon, andiyan ating quarantine, may kapamisali na kaming 300. So, problema namin 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 lang pa-deliver kasi ating quarantine. Ating sinabi kayo ni Jimmy Patawaran. Rock Kapampangan, Direk Jason, Mika Pasari. Nano ka na? Rock Kapampangan. Balitan eh. Rock Kapampangan eh. Aliyah. Bigaten ko rin. Kanita Mika event king Holy Angel. Linunch dito ang Rock Kapampangan. Album yan eh. Sabihan mo nung mali ko Sir Jason ha. Direk, dening liwalong bandang Kapampangan. Dininandong kanta na folk songs la, and then ikaidala kitang style da nung naning banda nung naning ta style da makanta din palol ta kata so nagpalola metong album Jason ning direct mo rin kita ganang milyari ka rin gusto yan kanta so kahit miyayaliwang bandang Kapampangan kayong Tarlac ng Bukeng Pampanga
Nung baluyore ang kakantada ri Totoy Bato, makanta kayong kapket ang programa ng Sir Arnel Panganiban kayong GVAM. Dito nga ng Pulosa. So, gawa ng dalang rock version, ang pong alternative version. Sample dari itang storya ng Rappi, makanyan. Rock version na nita. Sinikat lapin din. So, for a time, sing ang pong kayo, Marakalwa. Dahil 2007. So, sinikat naman, pe-play daw kayong radyo, kayong Pampanga, kay mga pirata ya, karing bangketa. So, totoo ito. Ang tanong ko niya mga pirata ya, masaya tamo kasi. Indication niya of success. Indication niya of success. Tula ka pa yan. Sige, LimeWire yan. LimeWire? Nag-LimeWire ka pala, no? Ang pongkaza. Kaysa pa yung virus. Speaking of karening Kapampangan na efforts and Kapampangan advocacies kalupan na ng Kapampangan. Metong ka rin most prominent Kapampangan movements or Kapampangan content anilwal over the past few years is Indang Pasig. So, keraklan, kareng Kapampangan, mas minuna di pa nga kilala Indang Pasig kesa ang Jason Paul Laksamanan. Totoo ito. How did this come about? Makanano yung maranyan linto Indang Pasig? At risk ko yan last year. Kaya ba't kayang sinutitang pelikula akong Just a Stranger? Kaya ba't nang may palagay ng Just a Stranger? So, itang pelikula starring Ann Curtis. Migpainawa ko pa. Migpainawa ko kasi feeling ko ako maya panamdaman. So, migpainawa ka Ken. Keng pesto mo ngayon. Keng background na yan. Kahit aning pader ng Miller. Pepa doktor ko kasi magkasakit kong matutod. Every time matutod ko, magkasakit na ako matutod. O na nung may patutod ko man, magigising ko in the middle of the night, kaya manimawas ko. So pepalawi ako karing doktor. Ikit dating kung ausandang OSA or obstructive sleep apnea. Kasi masyado lang maragol din tonsils ko. Gusto kasing madagol na rin tonsils ko. But medyo mataba ka, pakalupa ko. Pati matutod ka, ating times sa tutok ng kamangis nawa. Kasi mababarahin ka yung akmulan mo. Anya, dangerous matutod eh. Ito yung reason at manimawas ko kasi yung katawan ko mag-struggle yung mangisnawa. Anya gigisinga na ako. Anya patat-patat ko tuloy. So malilyari ka for how many years, how many months, anya yung health ko talagang dwindle na. Wow. Last year. Deteriorate talaga yung health ko. So, nya palawi na ako kasi bisa ko pang mabiye, bisa ko pang gawang dakala pelikula. Nyangin every time na matutod ko, ating kung susulod the CPAP machine, baka nita pa siya assistance ng tutok na ko pangisnawa, mag-pump yung angin, baka nita. Talaga? Air. May tabala maskara yung makanyan. Bakit kaya? Baka na ano pa naman ako. Sample. Putay isipan din tawag kong COVID. Sample ka nun yung winning exact moment tayo niya. Sample ka nun, may isnawa, 2 minutes. So, kaya sulod kasi kailangan ko duwang gamat. So, ini. Ay, ta. Bengi yan, direct bengi-bengi yan. Bengi-bengi. Andiyan nga So, suko ng alimang lugar, alimang bansa, dadala ako. Is to make fluctuate kitang breathing pattern mo, mag-react yan eh. Migising yun. At niyang sensor pati si sense na alang respiration, yan mismo, buga ng angin ng akmulan mo ba tatibus. Okay. Sagli, pasensya natin. Tana mong pilang minutos Magbalik tayo kitang kang Indang Pasig. Mga naniyang miras itang condition mo yan. Ay, so ito pala miras ta ka rin. So, uli natin ng bagya linapin yung makapainawa ko ba't mag-CPAP ko. Ala ko makaing gagawan. Apagtripan kayong Snapchat. So, alapang pasing kanita, alapang dyan nga ng character. In fact, dito mo muna akong gagawan na video. Rengaliwa, English la, rengaliwa, Tagalog la. Ano yung paminsan-minsan gagawa akong Kapampangan. Pansinan ko, retang Kapampangan na gagawan ko. Papaskil ko kayong Facebook. Ilang peka marakal likes, ilang peka marakal comments. So, mas engaging lang
Ang gamig focus na ako mo ka rin Kapampangan. O nang alala pa rin pasing kanita. May kumpisaya mo sinikat iting karakter ng pasing. Anyang itang gawa akong video, Kapampangan Mother versus Anak Amagaral International School, GG. Wow. So, o nang alala pang lagyo pasing kanita. So, uling isip ko, anay kasali Kapampangan Mother, paano akong gagawang Kapampangan Mother na characters? Hanggang yung peka sinikat talaga, itang Kapampangan Mother reviews The Lion King movie. Ito yung super big viral. Ito yung peka big viral. Simula kanita, kinatas ng followers ko kayong Facebook from 16,000, mig-jump lang 70,000. So, mag-focus na ako mukhang kahit ang Kapampangan Mother na character. Until din ako kitang episode, dinin ako nilagyo. Ipasita ko nanan or pasing makanita. Pasita ko nanan. Bala mo tintangan kilalang makanta yan. Mga taming isip talaga yun na. Kasi bala, generic yung Kapampangan mo to. So, ito regular na ako gagawang pasing kanita. Imilet naman, gagawa ko kanita, in caption na parang Millet videos kanita, matwang malarit na Kapampangan na ng mga niya. So, meaning kainitan Meaning karakter kainitan wala mo, matwayang kayabe, ating love life. So, makaing masyali kanita, uning through the popularity of pasing, wala mo, mirang pulaya niya naman kitang kasikatan. Aburida na rin tao. Kaya ba't bagya-bagya, bubuan king character ng Millet, may kanyang kayabe, very liberated, sexually, alayang preno yung panasbuk na, balang siray po. Balang siray po. Ikutan ko mo, Bininge-watch ko rin. Are they inspired by real people kay Biemo? Maybe a mixture of... Definitely real kasi, people. well, number one, anya babae la, kasi itang Snapchat filter gagamitan ko, mag-distort yung boses. And itang boses sa daramdaman ko, babae. So, kasi babaeng Kapampangan, di nga pipikuan ko muna man inspiration kaya di Mako, di Dara ko, kaya Barrio, retang maging kong yaya, niyang anak ko. So, for some reason, ako balo nung bakit. After all these years na makatuknan ko kening Manila, bala mo memorize ko la pa rin tono da, ring expressions da. So, but maka-relate na rin mga tao kasi agaganak kadala naman din nga Kuda, Dimada, Ridara da. So, ita mo, makanta mo yung making inspiration. So, feeling ko, itang sikreto na, pinitang relatable ya kareng relatable Kapampangan Anapin kalakal mag-comment, bala mo dimdam kay Mako kaya ka. Kaya, halimbawa, kung gamitan na malalama Kapampangan na salita, yung sabihan da kanta, last yung dimdam yan, anyang mabiyaya pa yapo ko. Educational niya mo naman. Kasi anyang mo muna pikatulan niya mo talaga Kay, wala mo may ganyang platform para mag-promote retang makakalingwan na Kapampangan na words. Anong rengalawang salita ka rin, ako naman natural abalo. In fact, mag-consult ko kang Mako. Totoo. Okay yan. Balo mo kay Kapampangan na expression. So, kay sabihan mo ako. Practicean ko lang, gamitan ko lang. Ako lang spontaneous sa ginawan nila pasingan po yung Millet. At tina talaga script. Memorize ko. May balik ka direct to the source Direct yung source ka, may research Oo. Kay, may memorize ko lang, kay ba't pa-practice ko lang, putang video ko lang, magkamali ko, dakala takes. Anyalo pa lang, wala mo spontaneous. For one episode, ing meto nga episode direct, makanano yung mo kalwat recording time mo or yung shooting time mo? From script writing to pamanggawang video, kasi most of the videos maximum, kailangan mo naman average of 5 minutes. 2 hours, 3 hours na kanito. Kanyang makapinaw kasi asin Aldoldo mag-dual kong episode. Kabata nakarakal mag-message ka ako na aside from matutulala, nakarakal mag-message ka ako depressed lang ano yung ulin talatang video sa reta, sasayala, or tapi natin ang problema kay hindi, ating papindetang suicidal, kaya ba't uling albendo ring videos kung matutulala. So, they became bigger than what I expected.
Balo ko rin video nga rin ken lamong online, alila considered as mainstream material. Pero para kaya ka, meto yung step ini pabalik ketang buri mong mibalik ka. Ketang content na buri mong Yan ang palwal na. pangapampangan mo. Ketang definitely. buri mong balik kitang kultura mo. Kasi yung meto kong insecurity as a storyteller, although ati kong level of success keng pamangawang pelikula, oneng panyatang keng online, ati kong insecurity kasi wala akong makaing following. Imagine 16,000 lang mo rin followers ko kanita. Eko makapakyagnan karetang, eko makasabi karetang mag-TikTok, makita. So, kaya ngayon mika boses ko kaning online platforms. Matula ko kasi tapin. Maluwat ko nang tatry figure out mga nano kayang manikong Maka-penetrate ken mo kaya nanawa. Baka nitapin may extending advocacy ko kay ngalawang medium. So ngayon uling tapin ikwataya yung formula siguro chamba mo rin yung uling mika platform tana. Pepalubtan yung advocacy tamo pin, which is promoting Kapampangan. Kaya niya lulto itang makananya ka-importante yung baluming sarili mong kultura na yung pibatan mo yan. Kasi mas set apart ka karening dagat daring liwaliwang sikat tampong kay. May kasarili kang identity. Totoo yan. Actually, yan ang importanting... Masabi nga bring up po yun kasi itapin, makanitang ingit kong mali ko kasi for the past decade, instead of being confident with my own identity and my own voice, tatry ko lang pakyapusan din ngaliwang tao. So ngayon, talagang migbalik ko talaga, ninuwari talaga ako as a storyteller. I'm a culture worker, yung advocacy ko, promoting Kapampangan. Yung humor ko dark. Yung humor ng Milet, dark mo naman. So, by being myself and embracing myself, karin ko mas mika pwesto kening tapintang maragula diet malat na ning online world. Karin ko mika kay space by embracing who I am. Speaking of itang pa mag-embrace kitang identity, nano nga sabi mo karening Kapampangan na medyo dadayo din sarili da karetang pangakapampangan da uling managalog la itang ipanagalog la can day to day conversation da. Okay, for a time mabubusit ko naman ka rin taong din. Oneng, by looking at them objectively, realize mo, minsan kasi, da kasalanan at makanyan la. Kumbaga, nung naman yung kulturang dadas ng dangeni, na damo yan, ba't ka rin pengari tamo? Diyan naman din pengari tamo, wari. Ka rin pengari. Urita, mabiyasa tamo mag-English, makanita. Dati, pikasnukan ko la, ngayon, akakit ko la mo, as bala mo, biktima la, ng kulturang isanda. Correct. Karin tamo lulubi, katamong advocate. Exactly. Makanan talang baywan, pamanisip, makanita, kumatas la lawe, keng sarili ng identity, keng sarili ng kultura. So, ito, kandin kayo dedicating kaya ko yung kumpanya, ko yung obra ko ngayon. And, muna makasi katamong Kapampangan in general, ng Pilipino, for some reason, balang kasama din pang Pilipino doon. Kaya ba't kataslawe dyan na nung foreign. So, ito yung buritang baywan. Yari na ako kitang stage, pikakasaman ko lang rin taong makanita. Kakakit ko na yung as a mission that we should do. At yung pakutang Kevin, na din na paboring kutang nangasabi mo kanong yung sisig ating ebo ng pang mayonnaise. Ako personally, Puso yung Maynilayan. Personally, kay Buri. O, nang ito yung burrito ng aliwang tao, dyan sa kautan Kapampangan sisig na. Oo, mo sa Kapampangan sisig. Nung burrito talaga itong original, lala. Ano yung enak man makipate just because of that. Diba? Kasi yung sisig tamo ngayon, mo rin naman makanyan dati. Kasi, may evolve yan. Sisig matuwa. Wow. Tangmas lang. Okay, atin na a few minutes. Kutang ko mo, Sir Jason. Direct, nano in kang latest project ampong since ating nilyaring pandemic ngayon makananya miyapiak tuan king industriya na ning cinema. Okay, before mika quarantine, before mika pandemic, mag-prepare na kaming mag-shoot Pedro Penduko. Ining bayong version ng Pedro Penduko gagawin ko. Full length kayo na. Na? Full length.
Full-length movie. Pelikula yan. Wow. Kasi atin niyang pakeng ko i Pedro Penduko, karetang dating version ori Jano Gibbs, Makanita. Wow. So feeling ko, nung gawan kaya pa rin Makanita ngeni, dane makaing burideng nagmas anak. So burideng gawang cool, i Pedro Penduko pa si Bayo. So dakalya VFX, dakalya action scenes, gagamit arnis, sinawali, Makanita, dakalya Pinoy mythology. Talagang piadyan niya talaga. Yung fight scenes, Baintila, pa-practice daw rin artista, mag-training la, maka-choreograph la. Oneng, biglang messed up yung kaya kaming preparation. Uli na ning quarantine. So ngayon, ala kaming ang gagawan nung ali mag-work from home. And so makapag-work... Pre-prod pangan eh. Wow, nang-enjoy yung pre-prod niya, may managawangan kasi kailangan mo mag-location hunting. Nagagawa kasi yung quarantine. Inagagawa mo, itang gagawang costume, di-design ulit ang costume itang magagawa niya. So, panayaming mag-normalize yung sitwasyon, kung mag-normalize, mag-shoot, ibalaos ming pa mag-pre-prod niya. Okay, but aside from Penduko, itapin, lumal na dapat yung very first comic book ni Anito, season 1, issue 1. March 18, atin ng online pre-orders, sold out kami. Dapat April 18 launch mi keng Comic-Con keng Ortigas o nang ala. Cancel man, so kabang panayaming mag-normaling sitwasyon, gagawan mo nitang kaduang issue. So anong briya ko nga balo yung tungkol kaya ning Anito, siya mo yung Anito kaya ning Facebook. Anito. Aliya po Anito. Kasi po kapampangan niya, Anito. Anito. Yeah, kutang kesa na ito eh. Ding mayayari mo, gagawin lang uwe. So, karnyapin batinin eh, niya Anito yun. Okay. Tsaka for some reason kasi... So, niya po, Anito. Ating mag-viral aliwang gawa, Anito ya title, kaya medyo malapit ito yung concept ni. So, to distinguish ourselves, Anito ya po yung kaya kami. Aliway tayo ng pialong? Balo ko pialong ngiti. Ating pialong ang Makanita. Kanita pa na, Anito. Mig succeed. Aliyapin. Pialong yapin pala ito. Along. Itang mino na akong ikita Anito Anita na Battle property. Angel. Karang yan mikibalo. Aliwayta. Karang yan mikibalo. Yung Anito po, apin ng asun tamang spirit. Spirits sa pong gods ng Anita. Okay. O ito, ating tayo na 5 minutos. May paranong kayo pong bagyangin ni uling keng Earth Hour. So, gaya 8:30 to 9:30. May ako na pin eh. Kaya kung pala na milyari kayo, ne? May paranong Earth Hour kayo. Dano lang kuryente. Mamasa tayo mong dito ka comments kasi pasensya na milabasa uling ni panyaman ng pisabyang kayo nila. Pero ay silid akal naman ikwa. Oo. Silin, mamasa kang... Pa-shoutout, Charakano, Satan Wakio. Hello, thank you for watching, Say. Musta na ka, miss you. And Maya pa bing iba't Alemanya, Germany ni na. Ay, Susan Wagner na naman. I miss Susan. Hello po, thank you for watching. Ampong watching from Italy, pa-shoutout naman. Enric Maniego. Uy, mingat ko po, Italy. Kumusta kayo po, Ken? Wapin, mimingat ko po. Ay ni ate pa may comment nandi niya pa ini no kari na ipasingkan niya nana. Ngining pang tutuki para kang maka-quarantine no kari niya kaya. Ay ta migpaluwal yung kanta eh ori ang quarantine song. So what iya pala itang inspired niya guys. Disney songs lang ha. Ali ito kay itang metong part 2 kay nanin niya. Les Miserables. Greatest Showman. Greatest Showman. Direk kating magpa-shoutout i Miss Mauralyn Pediglorio. Shoutout ka no. Hello po kay kayo. Kay memorize. Yun na ba? Luwid ka, Direk Jason, Leonardo Tabor. Luwid ko po ka na. Direk, sino pa? Chuy, Jocelyn Del Rosario. Siyempre, Chuy yan eh. Pibuling nga riot reggae version. Kaya ka magaling ito. Shoutout po kay Roca Bacoy. Frenchel Castro. Sino po? Watching from Italy. Pa-shoutout naman. And Rich Maniego. Pa-shoutout.
Mingat Ayan, masyado Pasabi na kay naman, Italy. pasabi na naman kung Jet Sagun, ita ka Sa'yo. nung nandin pisabihan ng Koreano, ita ka nung competence da kayang entertainment industry, itang panikwanan tamo. So we will support your visions kanu direct. Ayan, kapampangan niya naman po yan. Ano? Salamat po. Nice. Okay, Shout dakal out. Yes, salamat. 2 minutes. Direct Jason, kay oras ini. Siguro kayong tutuki, subukan mo yung usan ni JC Santos naman eh. Banto, haliwa mo kami mga sating Kenny. Oh no. Ay? Pagbigyan Bex, mo sige na. magyari silin. Ba't sinabi mo ba ito? Saan tayo? Kilala tayo. Sigurado ko laya rin gagawan. Why not? Bay kaya po mayari, sana po mag-participate tamo kayang Earth Hour. So makadyanin ka na akong Earth kandila. hour. Meto niya yung, ay ta. 8:30 po yan. Tandang ko ni Sulu Miguel Valdez. 8:30 in 2 minutes. So, buri kaya rin pasalamatan siyempre yung kakatamong sponsor for this podcast series, Ingwer Kapampangan. Yes, Gavin, I know. Ingwer Kapampangan, po yung mag-sponsor kaya kami, karang malan miya pong mag-produce. So, dakala salamat kay Ingwer Kapampangan. Very soon po, mika online store la. So, supportan tala po. Metong lapuran karang advocates mo naman kaning Kapampangan culture and Kapampangan language. So, dakala salamat kay Ingwer Kapampangan for sponsoring this video. Any last thoughts, Direk? Alay, tamo, sana supportan niyo rin ang project sa sinabi ko. With the local, supportan niya mo naman. Mimingat kayo po, ngayon panahon na ng COVID-19. Tukita mo po ka rin manungkulan, wasan po rin gamat yun. Yeah. Social distancing. Yes, Yes. po. Wala pang kailuluan. Social media Social na pa. media. Dakala salamat. Yes. Mayroon tayo naman, pumikita mo Lights off bukas. na. Lights off na ano. Bye. Lights Lights off. up! Bye! Kaya pala mo, Andrea. Bye! Lights up. Books out.